NGO NTB Hamnasa, Serviço Hamutu com Ministério Saudi, halau diagnostika moras tuberculose ba comunidade ihadili. Dehan Medico Geral Program TB Hamnasa Adorico Elmano ba jornalis STL, oing hira fohela tratamento móvel ba diagnostika tuberculose ba comunidade Sira ia sede suku kamia tersane. Tuirnia, Sira Serviço Hamutu com Ministério da Saudi hodi halu diagnostika ba comunidade Sira hodi hatene comunidade Sira afeta ba moras tuberculose kalai. Nia hatu tantan, komesa husi aktividade halo diagnostika ba moras tuberculose ia tinan rihun rua run lurasin rua liu husi programa TB Hamnasa Movel, komunidade nebe makamai halo ona diagnostika hamutuk rihun san lurasin neng liu. No siramos detekta ona ia komunidade balong afetado ba moras tuberculose. Ba komunidade nebe maka Sira detekta ona kona moras tuberculose, Sira se recomenda komunidade Sirane hodi bahalo tratamento intensivo ia Centro Saudi Sira nebe maka Sira hela basic ba. Siramo sempre rona preocupação husi comunidade Sira kona ba distancia entre comunidade nyehela fating ho Centro Saudi o hira Sira continua halo tratamento ba Sira moras tuberculose. Leo Gonçalves, STL News.